Idol Dennis, go. Patok kita nga Semana Santa iti nyog nga gatangen kada kita mahilig nga agramid iti lana. Ngamin nadirtot iti maramid nga lana ang runa iti Biyernes Santo sa Dagabuna nga mabenta iti lako nga nyog kada agundaway. Iti agdama ay ba na umabot iti 150 pesos per piraso iti bike nyo. Ganyan kay Jay umamyan ang pangudpod, 50 pesos laeng. Dahil depende, di kadakkel iti nyo nga gatangen. Dapayin, iti agad-gad nga no magatang kita lang mangsinglagin. Idol Bernard, para palang into no Biyernes Santo. Pamati iti kaduan, nga nabirtod, iti marami galana, iti Biyernes Santo, sa Tagapunang, doon iti mapan, agaramid tinyo, agaramid iti lana, iti reto nga Holy Week. Masapay Aldo Bernard sa second kada kita mahilig agramid iti lana ket ado dito orders da gaputa arig na ket mabenta no kastoy nga Holy Week iti maramid nga lana iti Biyernes Santo at dapat iti aramid do kwanti imod Aldo Bernard iti Biyernes Santo kasko ba dati pag-ala iti abal-abal into no panag-abal-abal mangukisda dati lalat ko dati apon iti damurtis sa yanger iti suka da into no panag-iimod isang tumeten iti inda panangalat pamati da aming nga banag na marami iti Biyernes Santo ket na virtud gapo pa lang ta Holy Week Idol Bernard. So iti agdama algapuran ti panagatang iti nyog iti merkado iti kilowag tinadupay nga paggatang iti nyog para masinglag into no Biyernes. Hangan ang ina Idol Dance, da kayo katag ninyo gang kayo matkita na hangan ang ina ti may sangan nyog tata manot value na 25 pesos. Dijay masinglag Idol Bernard? Oo. Well, no DJ, dito kami nyo, para kita depende ti panagbalin na, ate ko na, daman nagapet, dapat ang agbalin. Di ka, adamo, di ka kurang ti, naganan, karne na taunag na nganyog, kaya? Well, dati ko, DJ, mapaspas kami na maininot ko tayo manutluto, intulukwan, ag-melt, DJ ko, agbalin tumatangalana, Idol Bernard, QR. Ngayon, no, biyangutan dati yung sa kabalay mo, man nagapit ka ko na doon ko, bakit ka nagbalin no ko, Idol Bernard. Ay, no ko, man na managapat. Hapa, dapay pa kayo na igan na, DJ, Adawan. Ada lagi tayo ko, ada tayo tradisyon tatangon, arami katlana, masapot awan timang biyangot, concentrate mo tabi ka sagat talibindas iti ado iti maramid nga lana ta pudunay makaagas Idol Bernard dati lana tinyo iti Biyernes Santo kasi biblical pa deta ngano ti mastats mo tabagin ket babangkarang ka ta ti science ket patyenda nga ti virgin coconut oil ket ado iti magasan na saksagit Idol Bernard iso nga itang Biyernes Santo ket agparami kanto kasing ket lana na berto data Idol Bernard. Tanong ko sa kan lakad ka kita mga iso ti pag-anap, iso pag-lotion mo ko na. Detalana, apo nagsilang ka mo ta, nasilang ka, nabanglo ka pa'y. Agat bunglog ka nganyog. Di ba ka lang kinabunglog kiti daan no ko. Ay, sorry. Ano ba manasaya at Ngayon ka, dati kinapudot na. Aglana ka, di kantong nga tanga maksat, Idol Dennis. Met no basit lagi di Idol Bernard kasi pagkualam mo kidi ang nga ado tati lang namin kita nabirtod Paagagas. In vitamins ako na Idol Bernard so nga patok sa tangal daw iti Semana Santa iti parang singlag iti lana nay mas pipeladik na iti ladik na nakuan dati gastang meat na iti shoot iparaba mo ko dati suman apo na kayong imas na ko Idol Bernard iti panangan ikapem ngem di ikapem no kwan dati ladik nga naramid iti lana tinyog Idol Bernard so di pamati iti kaduan ni Biyernes Santo kita na bertod iti ko yan ti ko na dagat awang ka nagdigdigo si Biyernes Santo kung ko na posible ko nakmet agdigo sabi ko Biyernes Santo Idol Bernard so kanya-kanyang pamati iti Biyernes Santo so ag-reflect yo iti nga Holy Week nga masabol nga balbaliwan dagiti sang na siya tugugali masabol nga ilinteg dagiti sang na siya at aramid Idol Bernard amen damag pa lang Biyernes Santo kin
Holy Week, Idol Dennis Gabriel Alitio, Tatak Aramen.